Kolasib-ah sikserh malaria chungchangah District Task Force and khawm. Vawiin Assembly Budget Session House Leader Chief Minister ni Lalduhoma'n Hmunphiah le chungchangah beisei and phak lo chhan asoi. Health Minister Lalrinpuiin ruang phurh inkaihhruaina sawrkarin duang mek ti House a hrilh. Clear to te chibei ule Lalrinpuiin kania CHANCHIN THAR lo ngai thlak chungchang. Darkar somni palikal ta chungkhan Mizoram avaireng tekal tlangin nitin mamo bungra lut athapa ngaya erong bolna gas strip som pani lodzinga Kolasib-tan trip khatatel diesel pot trip somthum pathum lodzinga Kolasib district adatorin trip nga atela hengzinga trip ni cho ATS filling station le deng rauzi ka filling station ba ka trip ni dang hi vareng te Mizo fet le JKL filling station tan ba ka zatonga filling station khamrang tan trip khat athleng bokani. Kolasib-ah sikserh malaria chungchangah District Task Force and khawm. Vawiin Kolasib District Task Force for Malaria Elimination to and Chairman District Borsap Pvt.Ltd sang Vawiin Kolasib DC Conference Hall and khawm Kolasib District chunga sikserh malaria tirem tura malak na clear Vawiin malak zel dan tur an soi hawani. Chairman Pvt.Ltd sang chuan malaria chungchangah Kolasib District chu Mizoram azia omber pol ni ma se malaria ve an la omve zela wangin in thadul lawa malak reng angai ti asoya natna in min tlak buakin ahun taka chet phatlo chuan apoi man thin ti in malaria bo tura malak na apo thoktu tele mi puiten ahun taka ti tur tulte thataka ti zel apoi mo atia damna hrisena le damreina chu pathian mal somna ani rualin ke manin kan tho chu angai ti soin malaria omlo na district ni tura chanla le zwal turin thoktu tele district mi puite acha ani co-chairman Kolasib District Senior Chief Medical Officer Dr. R.K. Lalduhoma'n chuan kumkal ta le kuminkal meka malaria le dengue chungchanga Kolasib District din hmuntar langin malaria chungchang sha tur poi mo sang le malaria bo na turang machop omte asoi fia buka malaria bo turin thausi pian theina tuitling ti bole damdoya chia thausilen zar that apoi mo thu asoya nadna lang chuak lem lova malaria shikpai malaria pudar tu asymptomatic carrier theya wangin le malaria wanga twarna le thina titlem turin thisen endiktir war apoi moti soya nadna chungchanga sha chwa ma chu invena thaber ani ati Vawiin khawm hian Kolasib District chunga ral tlan omte alhoma thisen endikal puidan tu ruang ni se ti ani a ramriak thin te lir thei khala mun sang zin kwal thin te thausilen zar mumal lawa mu thin te tan thisen endik ngai poimo le zwal atul thu po he huna hian tarlan ani. Senior CMO reporter changa alandanin Kolasib District chu Mizoram malaria claim na low endemic district palizinga pakhatani akum sangni somni pani chungkhan malaria ve lo endik mi singni sangka jasari somthum pani atangin malaria ve mi somni pani hmuni in district chunga mi mishing za somni pathum point pani pakhat endik ang ani a API nga chutin mishing sangkhat zela mi bial pani pathumin malaria ve ang ani kumsangni somni pathum chungkhan malaria ve lo endik mi singni sangni zaruk som pasari za somni pali point bial pani an omthonga malaria ve mi somni pakwang mu ani a mishing sangkhat zela mi bial pathum pakhatin malaria ve ang ani commissioner thla Mizoram puma malaria case mo chwa mi zanga somli panga jinga pakhachu Kolasib District mi ni in enkol dam to ani a February thla khan Kolasib District a malaria case mo chwa alo omlo thong kumsangni somni pakhat nuwa Kolasib District a malaria awanga thian omlova district chunga DDT ka ngai na khwa pakhat ma a omlo bokane kumsangni somni pathum chungkhan Kolasib District a dengue variant hrilh thisen lak zani som panga atangin ave mu chwami som sarian oma thipui ero an omlo thungani malaria bo tura malak na adam doya this thausilen chia dote tan PHC a chia theireng tura ruang kalpui reng ni in kumsangni somni pathum chungkhan Kolasib District a hetia anga thausilen chia hi zakwa somni paruka oma kumsangni som parukle sangni somni atikhan damdoya chia sa thausilen semni in kumin sangni somni palia po hian semle tura ruang manani Kolasib District chunga khwa le veng somnga parukzinga
kum sang ni som pare te changa sang ni som ni pani chunga mishing sang ka jela malaria ve pakhatal omtlin na khwa emoveng somni palia LLN long lasting insecticide treated net thausilen sing ni sang ni zaret somruk panga semthei beisei ania Vawiin Assembly Budget Session House Leader Chief Minister Nibok Lalduhoma'n Hmunphiah lei chungchang beisei an phak lo chhan asoi Vawiin Assembly Session Hmunphiah chungchang soi chhuani in thu in chu a oma Chief Minister in hemi chungchang hi soin thlai pali leitura an intiam thu le aret po an puan thu asoi chungzing a chuan Hmunphiah hring an tel lo thu le an tel ngai don lo thu asoi chung thlai an leitur te chu financial year thar atang an ti tura an puan an i thu soi bokin kan sarkar himin vote leina na sarkar ma saina lo ruang poisaning noi kan hmua thlai leina mang hlawang kan ti a thlai pali kan le ang kan ti a thlai dang pathum chu kan ret aya sang leitur an oma wangin boipui angai lo Hmunphiah po chu tiang ti chu kan tuma kan ret anga leidu an oma chu RR associates an ni an lei mei tura kan ngei line rin ain an lo che theilawa manpower an nei lawa kan beisei an phak lawa kan che swal ani chu a chan ber chu ani ati chu tiang ani awangin sarkar masalama an lo ti to dan angin mani lo in boipui ra u kan ti a nakum lama tangi ro chuan area wise in ti alo ngai ani ti kan zir chhuak to ati bok sarkar masa in royalty alo lak sak thin chu tax holiday apuan sak an puan sakti in Lalduhoma'n chuan soibuka transit passport free an du thule sumitel lawa vaireng te thanglama an thon theilo awangin transit pass an lati asoya nakumkum thar tang chuan area wise in fel takabuat sai ani to tur thu asoibuka ni Land Resources Soil and Water Conservation Minister Lalrinpuiin Hmunphiah ching tu ten achal na konga harsatna na satak anto mek chu sawrkarin a shiati soin sawrkarin Hmunphiah ro leina tu red bituk anei lain ashing leina tu red bituk anei lo ni in a soya Vawiin Assembly Budget Session a zona le chana huna tuivol bial tu pulal maral te zona changin pulal sang chuan sarkar chuan kum sang ni somni pali chunga tan big Hmunphiah ro leina tur grade A a kg khat za a niam lo le grade B a kg khat cheng somriat ai niam lawin a bituk te asoya ashinga leina tur red ero bituk lawni in a soye sarkarin RR associates te in remna asiam puishan palauti soibokin Mizoram Hmunphiah te sarkar red bituk ai niam lawa lei a phal sakme ni atia tax lang tur provision siam tel ani lo thule transit pass pe chhuak tu EFNCC department ne na ero administrative cost kg khata cheng khat an pe ve ang ti in a soye ni Minister Pulathan sang soidanin Hmunphiah hring hi tiro turin hun le tha tam tak senga boipui ngai ani wangin sarkar tan ashinga le remchang ri lawa chu wangin ashinga shalna ret po fix ani ve ta ri lawa ni Hmunphiah hi zo le phaya athar hun ain ang lo hle a aleitu pon lammi ten vaireng te le a chevela athar ti an shat mi chuan zola ma mi chu alo changman to hial thine ni he athar hunin ang lo awang hian ashing red siam po ti har sat pha bokani market study team te zirchan atanga thilpoi motak pakhat lo lang chu NLUP hlo chamna ber po ashing nen an boipui telwang ani ti Pulathan sang chuan soya Hmunphiah hi abu ka shal ani awangin ashin rei theinan le abu ka rizok theinan tuya chia mei du polte an lo oma he hian leile shal konga inbumna athlen chang om thin ani atia hengte awang hen sarkar lama tanga red bithlia lo me thazo ka shiat ani awangin ashinga leina red siam ani tari lo ani atibok Health Minister Lalrinpuiin ruang phurh inkaihhruaina sawrkarin duang mek ti House a hrilh Vawiin Mizoram Legislative Assembly voikwana budget session zona le chhanna huna Leader of Opposition Pulal maral te zona changin Health Minister chuan sawrkarin tuna hian ruang phurhna inkaihhruaina dana duang meka ngei tuana tam tak sen ngai thil ani awangin cabinet agenda a po chhop chhuatum ani ti asoi Health Minister soidanin ruang phurh malak dan tur le inkaihhruai dan tur boipui mek ani a budget proposal le revised estimate sangni somni pathum somni palia vebel chekhat da ani a budget estimate sangni somni pali hinga a cheng vebel chenga dil na thu thelu mek ani motor manna re 3 kilometer wise siam tur ani thu te mi an thi na mun achanga mani in thleng huam tir tur ani thu le phailama thi te ro a huam lo tur thu asoi ani
Tholeni khan Congress Party shwai tu anin thlanga President tan Pvt.Ltd thangin Vice President Lalduhoma'n Hmunphiah le Treasurer tan Dr. Vawiin an thlangani Congress bhavana in thlanna nei ani a vote hi chomadar somatanga chanudar li thleng an thlagani MPCC elected OB tur pathum President Vice President le Treasurer thlan tur ani a President Pvt.Ltd le puzaudin duang ralte ten an chu a Vice President Lalduhoma'n Hmunphiah le pungun lian chunga ten anin khinga Treasurer Dr. Lalrinpuiin le Lalrinpuiin ralte te anin king thungani Executive Member himi somruk mi pa somnga le meichia som thlan chwa turani a heta hian mi pa somriat pali le meichia som parukin hming an pe ani thudandanin MPCC Office Bearer thlang theitu de chu Unit President zongjong Block Elected Office Bearer zongjong DCC Office Bearer Constitution mi ang le Executive Member zongjong State Level Frontier Organization na OB zongjong MPCC Executive Member zongjong Congress Village Council President, Congress Local Council Chairman zongjong State Level Chief Organizer, Deputy Chief Organizer le Organizer te anni MPCC Executive Member thlang theitu te chu Block Elected OB zongjong DCC OB zongjong State Level Frontier Organization OB zongjong Congress MDC zongjong MPCC Executive Member zongjong State Chief Organizer, Deputy Chief Organizer te District Level Frontier President MPCC Cell Department Subcommittee Chairman Secretary te anni Kumsam thum chuang MNF Party President Launi to puzoram thangan chongka a party shwai tu atanga chol adu thu asoi nu a official takin shwai tu ani atanga achol thei thu party ho tu te nena athlena Senior Vice President Lalduhoma'n apu hnung zuya chol adu thu athlen bok thudon danin puzoram thanga hian nimin zing khan an party election nomination secretary nena Lalduhoma'n na an chol thei thu hi athlena an party thadna tur ani chuan an chol thei thu le an ho tu te ruam man na engpo an chom thei thu asoi Nimin Khan MNF Senior Vice President Lalduhoma'n and Party President puzoram thanga hena shwai tu ni na atanga achol thei thu hi alo thlen to buka an thu thlena an tarlan dun danin an mani an za awangin party thadna tur an ngei to na ti boy lo tur le fel fight tak le in hir ngau na omlovin an ngei to na te mang cheu turin nomination committee te adu thu asoyani MNF party hian march ni som panga sangne somni pali khian an party shwai tu tur an thlang dona in rid ni lo om tura nomination committee hian official candidate tur an rat fel dona ne Ni Zandar Kwavel Khan East Lungdar Police Beat Post Duty te chuan an thudon bo zuin dan lawa Burma Kuvara Shingpur Trak Panga Champhai District atanga local chu an lomana hemizan vekian H.VANLANGHAKA Police Station a thilman te hi an hlan ngalani Kuvara Shing man hlujong hi Vawiin Chengnuai kwa sikserh sang ni ania heng thilman te hi Vawiin Khan Custom Department a hlan torin CHANCHIN Police Station ada ania larwa thluwa kumsomti pali pulal chhona bungzung khwa nia in soi Champhai District khaldi in Kuvara nei tu hi thangpui CHANCHIN khwa ania Kuvara hi bek somriat ni in a hlujong hi chengnuai thum ania Motor pakathilal thanza wakum samthum pahni son of lalpek lom khwang leng Champhai District nia in soi khalni in Kuvara nei tu hi ma thangi lunglei khwa nia in soi ni a Kuvara hi bek som sari ni in a hlujong hi chengnuai ni singni sangli ani lalpek lu wakum samni parian son of kemal som Champhai chung te khwa ni in soi khalni in Kuvara nei tu hi chungi aizol khwa ni in in soya Kuvara hi bek somthum panga ni in a hlujong hi Vawiin chengnuai khatsing khatsang ni ani Lal chuan ne nakum somni pariat son of K.Van thangpuya Champhai chung te khwa ni in soyin Kuvara nei tu hi chungi khwa aizol khwa ni in in soya Kuvara hi bek somthum panga ni in chengnoi khatsing khatsang ni man hu ani Chief SP pu MS dongki machuan danin aphal lau Kuva le thil dang Chief District chunga laklo teveng turin Chief District Police ten uluk takin an vil renga dan lawa chete man turin Chief District Police ten ma an la zel don ani ati khati zong khachanchin thar kan puan thei chu ni e